Yabona nje la endlini mfowethu kunezinto mngadi kwakhona izifebe la khona izinja khona iziphinge la. Njoba zizazikhona nje kuyaphola ukuthi upholoba aphinde athi izinja phumela neminyango ngoba uma ubunja nangu usukhona nje. Umuntu ephethe iBhayibheli uthi inja naye. So ke ngeke bafutha ayike nje. Asilihle linjesu likaNkulunkulu. Sabe akho ngisho ukudiscuss abafuthu siyaxoxa nje kodwa ku right cha ku right. Iyona nto efanele sidleni nje ngoba injalo injalo. Ayidliwe ibaba nje bafuthu. So ibona ngendlela. So ibona ngendlela. Le njalo livakela nabuza ngathi wakunjani lokupholoba amantombazane asesontweni lenu anikezwa ama-boyfriend ama-cellphone nengubo zokugqoka namashiti asemsebenzini usahleli lapho uJesu akakhulumi inhloboni yaJesu lo wangena noma ilo baphamisa izandla bathiwa thina mina ngabanjwa abafowethu waphuma amaplate ayekade ntshontsho ivangeli selifikile ngoba maselifikile ivangeli ngeke ulale ngeshidi nasemsebenzini ontshontshile ngaba kuyena uJesu ngaphandle uma kuyilezi zinto lezi zihamba zichela abantu ngamanzi mothole leyo nto ke hawu leyo nto le uhamba nayo kudle nayo ikwele ne-boyfriend omathathu ayinankinga futhi leyo nto ayinankinga kodwa mayingena uJesu awukengani uJesu bafowethu wayengena intombazane inobaba wengane ingabuze umfundisi ukuthi ngenze njani umfundisi ngoba imfihlo laseyingene ngaphakathi evele ukuthi hambe uvalelisa kodwa ngizothini kuba kwengane ivele ingene into enamandla ithi qapha athi angena ukuthi futhi ungadini ebesihlangene ngakho sekuphelile abuze umfana athi uqona ukuthi ingane zami athi hayi uJesu sefikile uyena ozosho into engamandla sengeke haleluya enjalo ifitshalo bafethu yobona amadoda amanibuza ukuthi ahamba kanjani noNkulunkulu wakunjalo namhlanje siyancenga phela basiyaphathanisa mina la ngifika ngikipitela bese ngantshela la ngifika mina ngikipitela ngipithe nawe usisi angamfazela ntshela yafika imfihlo mina ngaphakathi mina wanuka njengenja wanuka njengenja nethiwe yazi nje mayinethiwe yanuka wanuka njengenja nethiwe ngagijima kubafundisi kathi hey nasi simanga wakhona umuntu okhuluma kumina la wathi owesilisa nowesifazane abahlangani bekashadile kwashona umbhede wathatha umbhede kufanele hayi umbhede ngeke akusalala embhedeni manje ngoba meko alala embhedeni futhi ngentombi ngoba umzimba wami manje washintsha ngaso sikhathi awuyivakele madoda abhatanisa befundisi bomfundisi banawo lento kubhatanisa kuthiwa awubhataniswe babhatanisa befundisi kodwa kahle qinisa kahle wababeyibona ukuthi iyamuka manje uyasala usisi kanti usisi naye unqena nje ukungitshela ukuthi hey unakele la kanuka Kama manga ndakesho. Mina ngiyaziva ngelithulayo. Umuntu elitholile lithule. Hayi, usuJesu engangena. Usuke ngene ngeinsimbi. Uyabona insimbi lezishawa thobana. Zikelelisa kahle, zikelelisa zingena kahle insimbi yabona. Umuntu akhali inyembezi ekhaliswa zinsimbi. La ngibamba mnivangeli mina ngazi ngele Nkosi mina kuqala. Mhlawumbe inkosi kwakushunyelwa izwi lenkosi kwakuyincwadi kaEsther chapter 1 verse 1 ake uyichaze nje ungayifunda kaEsther 1 verse 1 ukuthi thini ya ngibuza kuwena woba phezu kaEsther 1 verse 1 phendula yini uEsther indawo nje iqala phezulu kaEsther iphendula sathi sarwasisheka yabazalwane uEsther wavele waphuma imbumbulu la isalukwazi yathi yakuhlanga phela phezulu lazinikela shukela ngathi ngisinikela waphuma amahasha awuthula mina amahasha awuthula umhlophe lelibovu owabona westinto ngazi uyibona yomndeni ivangeli lamanje angayazi mina lento mina iwiki kangaka iwiki nabefundisi bakhona kuwiki yonke into kuwiki uyabona ukuthi le nto le ngeke iphendule muntu ngeke iphendule muntu
Oh, ngokuyiphendule umuntu into evele kuthiwe bazalwane izani uze kanjani ubheda. Awungitshele nje kumavundla ukuthi uJesu angakubusisa akubusise ngemali uJesu ubhizi udla izono. Ngikuthandazele mina ngithi ba blessed. Kanjani? Fanele ngikhulule izono la. Phuma ngakuzala iqala bese uyablesseka ngoba imali ozoyithola uzokwazi uyisebenza wakho. Ngeke uyemathafeni layo. Sizolungisa isizwe kansela into esizelela yileyo kansela ukuthi amantombazana akhona aqonde ngoba abayikhulumi lento kansela ukuthi njengoba kuhleliwa nje la kuhleliwe abanye abaningi kansela kuzaliswana izingane ezingenasibongo. Nathi sadlula kulezo zinto ke kuzalwa kansela uzala ingane ethe yakaba ilizwe nesibongo sani na sabonina malume wazo ingane yakamkhize kanti naye uma wakamkhize kansela si inkosi sifusele lokho ke ukuthi ke sizokwenza izinto ezinjalo. Uyandasa ngiyisho. Manje sizokubuyisa isimilo ke babukansela ukuthi njengoba undaba ezitha lapha yakade amantombazane akiwe emhlangeni nathi sizotha amathanga amantombazane akahlangana. Uyabona akufuneki ikhondom ke la babukansela akufuneki ikhondom asifuni into ethiwa isivikele sifake uJesu ke phakathi. Ukuthi mekwangena uJesu nje uyena ozoba isivikele. Ukuthi intombazane ngeke isaya kolala ikashadile sibalekela leyo ukuthi akungazalwa ngoba yenza itraffic lento yokuzalwa kwezingane lozizala manje ifika izale la lenga nje waseziwu5 la kulomuzi uyayibona. Ngithemba ukuthi uhulumeni uzokhokha angithi bafowethu uhulumeni uthi uyakhokha ukhokhe izingane zezinjani sizoshumayela ke babukhathela sovala leyo nto yokuthi izingane kuthiwa zizale zingashadile ngoba naku babukhathela ngithi ngale nizokhokha ikhokhela ukuthi izingane zizalisele nasesikoleni kukhishwa izinto kuthiwa azilali ezinotraffic siyakhuza sivele ezulwini babukhathela sithunywe uNkulunkulu ukuthi lo msindo owenzeka la emhlabeni thina sithiwa sithandaze sinithandazele ukuthi nihole kahle emhlabeni nabaleka ke babukhansela nibalekela thina ngoba umbuso lo kwala emhlabeni enuphethe ngongeke uzohamba singe awunakwenzeka uma nisithatha nisikhiphela ngaphandle kuzoba idisaster. Amen. Domoshakala kuzovela izifo ongazazi abantu abanempendulo babukhansela kulento naba phambi kwakho. Amen. Naba sizokhuza nje bafowethu uNkulunkulu akasincede lokusibona sisondela baba asave ngoba sithanda ukusondela sisondezwe uNkulunkulu ukuthi khona nizobona ukuthi nanti ikhaya uma uNkulunkulu ebamba umfana oyiphara isho ukuthi ubugebengu buyancipha endaweni. Kunjalo. Uyayibona le sikhulumisa likaNkulunkulu naku mfowethu nje kade efakazi uthi wayeyiphara kwakumoshakala ameqhamuka kodwa namhlanje uJesu wavela wangena phakathi baphumula abantu endaweni abaphunyuzwa ijet uyazi manga ngiqokela indawo abaphunyuzwa abantu ijet uyabona mawungayikholwa abakhanseleni engathi ngiyayithatha lento nifake lezi ezifaka kuyona khona nizoyizwa kahle uma uthatha umuntu erape la nithatha nje umuntu orapeayo la kuthiwa uyarape nomfaka ejele uthengena nje ejele umoya wokurapa ubuphume ejele nakuba njani bese umuntu ahlale ngaphakathi ejele agwetshwe udilika jele. Umbuzo uthi kimi uma abantu begwetshiwe odilika jele abawu10 bengaphakathi ejele bavelaphi laba abawu20 ngaphandle ejele abasozogwetshwa futhi nabo intaba. My God. Isho ukuthi lento uma bengadedelwa abantu basezulwini bazokhuza umoya okudlwengula. Hallelujah. Umoya okudlwengula uyakhuzwa ngezwi likaNkulunkulu uthule du. Yebo. Kubanje umuntu nje angene kuJesu angene umoya kaNkulunkulu kusho ukuthi umoya lo okade ulaphakathi kuyena owenza lezi zinto zokudlwengula usunjani usuphe emoyeni ngoba umoya kaSathane akekho umuntu bafethu ngalana engane encane ayidlwengule isho ukuthini le ungenwe umoya wesitha. Amen. Manje ke kufanele lento sigijime sizoyikhuza babukhansela sila nje sizokhuza sazi uNkulunkulu ukuthi asenzeni mangaphenduka abantu abawu10
babe ilento esiyiyo isho ukuthi isizwe sasemalangeni siyasizakala. Laba abawu-10 nje bazoyikhuluma lento bathi hayi bafuthe ikhambi sinalo nibuze babukhansela ukuthi liyini ikhambi ngoba lento futhi ayisizwa ngalutho babukhansela. Abantu abaningi bagijima lapha ngomasipala beyocela izimali zokuxhaswa. Asifune ukuxhaswa thina, uxhaso sinalo lapha phezulu. Uma usibiza siza siyothandaza, siyothandaza umoya uthule nje ngoba uyalalela umoya wesitha. Uma ulandela amadoda nje azokhuluma nomoya athi thulani manje. Sikhathi kaNkulunkulu sesishayile uzothula umoya sibambe loyo muntu onaleyo nto oyisakaza endaweni. Makubanjwe yena nje kuphelele. Ozothiwa hayibo kade kwacela ukubanja inkunzi la. Kanti umuntu wayebamba inkunzi wazinikele enkosini uJesu. Wangabe sasho ithina befuthi sesaziyo bayesehlambuluka ethi ngangibamba inkunzi. Wangisiza uJesu. Sithi siyabonga ukuthi indawo yasemalangeni iphumulile ngawe nje. Haleluya. Sizokwenza lokho babukazi. Sizokwenza lokho mfowethu nathi siyasho sithi la usidinga khona sikhona. Yeah, sikhona. Khambe khona. Yeah. Futhi sothanda namhlanje. Khona eminye imimoya ehlupha abantu osizobasiza namhlanje. Amen. Amazulu athembe lona kanti nathi thembe lona